Bara ya kuhitana na murimu wa COVID-19 ni ihuritwo njeki thutha wa bururi kwamukira kihuba kingi kia njanjo muthemba wa Moderna kuma bururi wa Amerika thiku nini tu kuma njanjo ya Johnson & Johnson gukinya guku bururi-ini. Kenya has now received a total of 5,146,780 doses of various vaccines. Oho munini wa minister augite kuri na kiriga gia kiria kiratuma aria mamukirite njanjo ya mbere marege kwiyumiria guthecwo njanjo ya keri. We have the doses now. We shall do all that is possible to make sure that they are available throughout the country. Go out and get vaccinated. Thibitari ni munene wa Kenyatta akuru kwa ethi atumia gwa thuri andu no kwiyumiria kwamukira njanjo niguo kwigita kumana na murimu wa COVID-19. Kugita guku kudonate thakame ndona hena hatiri raini haria cindano irathecano ya COVID ndona ni kamweke kega njuke njoe nafasi iyo theco cindano yo tondu kuria gwitu ndironekana na haria yonekana raini yako inene na ndirigirira ni kuhota ku protect family yakwa na andu aria turigainie nao. Na thutha wa kwamukira njanjo ino o mundu akamenya ni atacukia ikinya rimwe hari kuhurana na murimu uyu uria uthiete na mbere na gukua mioyo mingi. Wakati huu tunapatiana vaccine mbili, Moderna na AstraZeneca. Tunajua kwamba Johnson & Johnson imewasili nchini, lakini bado hatujapata ile allocation yetu ya Kenyatta ya kuweza kuanza kupatiana, hiyo ndio tunangoja. Tukipata tutaanza kupatiana kabisa. Nilidungwa mwezi ya 4. Sasa ya pili ndio nangojea. Makiria na uguo aingi magekira wira wa ati ndeto nyingi iria irakuruhanagio na njanjo ino ni mihuhu itari na kiene iria Akenya matagirirwo ni kuhe mieke, na oho ndagitari Mutua Mbuvi akeheria nganja iria irariho iguru rigie atumia aritu kana aria marongithia kwamukira njanjo ino. Nilikuwa nafikiria ni kitu ngumu sana ama sindano ya uchungu, lakini nimepata ni sindano kama zingine. Ndigwire shindano ino gutire ndingi affect mundu wina nda kana mundu wina mwana munini, mundu rongithia yani. Tumeanza kupatiana chanjo kwa mama wajawazito na wale wanao lea watoto wadogo, kwa sababu tumeona ya kwamba ni afadhali kuwakinga kutokana na janga hili la corona kuliko kuwatibu wakishaipata. Gukinyeria riu makiria ma andu milioni 2,800 niyo mamukirite njanjo ya COVID-19. Bururi wandikithitie arwaru eru 258 kuma ithimi-ini 1,137. Murimu wa COVID-19 riu uratamba na gicunji kia 8.2 harĩ 100. Nao andu 923 niyo mahonete, nacio ikuũ iria cionekete kuma na murimu uyu ni 9. Muingi no urathingatwo uthie na mbere na kurumirira mawatho ma kwigita murimu uyu, makiria gwikira mask na guikara magithambaga moko na thabuni. Itanya ria ministry ya ugima wa mwiri ni ati gugikinyia mwisho wa mwaka uyu makiria ma Akenya milioni 10 makorwo mamukirite njanjo eno. Niguo gukinyaniria na beno Akenya ni mathiete na mbere na kurio meyumirie kwamukira njanjo ino. Ngiribotera Inooro TV ndi thibitari-ini munene wa Kenyatta Geto wa Maria wa Muigana.